Pacek mantap ke pangeran bahwa pangeran kak dinto situng zat ajunan epon Allah wabil walidaini ihsana. Dek kareng tua dua apa bagus. Cuma be neng kak dinto eko cak be insok. Napa be insok? Janak kanak santre abe si atemu langsung benreng tua. Abe to langsung dek kareng tua. Pancinengan oning ciher ini. Ciher kak sanak kanak jetem. Mungkin no kono ampon jetem beliau kan. Dibarintan gula yang ceng neng arek lancor pani gule ngisi acara nang Riyadul Jannah pah bade ciher bi gule beri tepek-tepekan je areng le bade ciher mangken je tada ciher tak kau ula rogi tahu sa tepek-tepekan bade pesen cih kan gule bade wah sotompuan sapane kaya ada ya tepek bi gule ho kojo orang si nyatet kapi napa sih bentar gule per detik ni langsung catat kapi cek berikan 500 bi ciher gule ilmu ateh maren bi ciher ya cek iya se jawab tebakan bayi lah oleh 500 apalagi engkau yain aja nih kalau tak kira orang dari 1 juta dan gula pikiran aduh ku tak apa mulai kada ciher teh beri gula ciher pane ko sogi keng cepon aku lihat tak tuntas napa teroumin pani kayak babunga teroumin pani kayak kabiyakin makanya mungkin ini kan liburan ke luar negeri umin nih hibah ini kak Pak mun kareng tua Pak luar biasa. Bro kana luar biasa. Benih namong akili guleben panjenengan deh. Tapi anak potoh juga munjah menabi panjenengan ongku bagus dek ka orang tua. Muga-muga guleben panjenengan bisa macam berdek ka orang tua. Allahumma